Mayam Bukhrumzari. Impact News ke aspiring candidate miyang tarbe punang po aham taram oksari loina aspiring candidate 2017 maruina Manipur 2017 mikhal asiga mari lena akoi candidate oigida mioi singsina mana kari wakhalgi kari gidamakta khoi praja gi kari khallaga amasung kari tawge khallaga akoi mikhal si thengna ningam buno habi wakhalon odo praja miyam da khangna bagi pandamda maruina hariba program si putok sabani ngasigi aspiring candidate asda ya babalin sin biriba akoi aspiring candidate asi BJP gi oina akoi Hairok Assembly constituency dagi BJP gi ticket ta mikhal thenage haiduna thorak liba dum laba candidate amani miyam han sakhang narba tamo thoksom ra de syamni tamo putaram oksari retired IPS ni IPS habisi yamdi pamjadabani sar gumbagi culture syam pamjada praja ga yam kan luina ba pamba dum laba makhan gi yamba de syamni tamo yana mada khangjaning si 20 years police service thabak to birame koina su khangjabuda koina pawgi kan saling de Imphal East West Bisnupur Thobal hai mfam singda loini SP oibum tamda koina loini thingna jahore adubu sahi kunsi police ki service ta yam actively akoi participate to biram mutungda sahi tara watna akoi IPS su phangabani sahi tara watna akoi ra city da lamda khongda ge musung BJP da yauri bumnom se masigi compulsion se yamna tangai phadabum lai se tamoi thamoi da kari leibadagi masigi kanos da kano electoral politics da khongda ge khanbi khiba police service ai sergeant nungai ba yam phaba service praja bu mateng pangma ngamba ai di yam privilege ba jaga chana leiraga mi bu mateng pangma ngamba gi adugumba yamna phajaba service amane adu sahi kun mari aina thabak torok pasira policeman amoina ai yam nungai na thabak torami aduna aina yam phajana tawbagi commitment ai gi hona jaba kathok pa mayam si maram moiraga gallantry medal meritorious service medal kam su phangjagre paisa ga so case reward yam chaung phangre adu mayam na so dum nungsi bi dana ai si ai posting na kai so dum phaja dum phangi yam nungai ba service ne adu bu sri limitation khara leiba ai sahi kun mari tawre sri aina tawri bi sri khare hena tawge hairagadi akoi police service di enforcement na leiba execute to ba leiba adu policy sema decision lo badi yam wat na yawba adu da aina akoi gi kendra akoi Hairok ta leiba kun mayam kun tare ki leiba se awana mayam se dum Hairok khakta ta Manipur pumba gi aina tongan ba jaga da posting tarak pada thengnarak pada awana mayam leiba adu ga pen da ba nungai ta ba akoi gi ning makai ba kaya ma akoi public mark ta leirak pa se da akoi decision lo lan lo gi policy sema lan lo ba adu ma khara yawrak padura aina kitang chawna khara chawna aina yengma ngambagi position nama lak pasi kadai dano haiba kan lak ngam do se na khanmada politics yawr ga ding ngamgani aina khanjaba adu suma thakta akhoin thengna jarak pada akhoi gi Manipur da leader di yam leiba leader di wate Manipur da leader sing sigi magi style of leadership leader ai si praja gi apamba demand and supply ne adu praja gi apama oina tawdaba aina pamba ngasi bawda thengna bada yengbiyo Sergeant na mayam su khangbiramani important issue amada maruoiba maram amada akoi MLA amatang politician amatang pham thadoe haigi besi thadok bakra di yawgi masi adugi issue du di kari gino mayam khangbiramani adu taseng na lambi yadabagi adi thau phangdabagi awar pa leibagi phajana thabak tawbiraktabagi akoi toe haina toni haina tawbasi yawde adu leadership series ra akoi na kitang ubada kitang adagi mapani mina akoi bu kari tawribano kramai leiribano akoi gi keno se hana akoi gi keno administration se hana siguma leiba maram amana akoi aina dum yengjirak pada lengak se good governance and yam toina panai mase ai panni panjaning dabne adu lengak lon lengak ngak pasira akoi gi rajniti habisi raja amana magi praja sing bu ngak sen bagi praja gi phanama to niti niyom do ningthau amana ningthau oibi niti niyom do rajniti haibane of the politics sai adra akoi ningthau sing si praja gi oina khanda masa kakti oina khanbana yam oina tawrokwa yengak pasira praja ji yam ha kar law no yam pen dam ngai tabale rak pasira ina kitang dang orsu ai contribute to ngamgadra praja gi pen dam se kitang orsu ko han ngamgadra haina hoje ahong ma life se negative lom no hongai se positive lom no pu ngambagi aduna catalyst for positive change aphabarom da homagi adu ma catalyst sama oibu ngamgadra haina khanjabada yawjarapani yam nungai je tomor wena koi police service wa su wali sai taram su wali hai adu yam nungai ba singni public police ki relationship ta yam apaba role lobu ya ba area me am khak lei adu tangai ba da akoi gi situation si lakpani na electoral politics ta khongda ge na khanbi khivine na thambi ba si yam nungai je koi khangjaba da su o tamo khon uzama tam da akoi gi Manipur gi rajniti wala minister MLA me am ge asau so public meeting me am da tamos na head am oina leader oina security gi heta leiram me am khathene madugum ba da ta ba kan da akoi gi
minister MLA di oiba moina ngangi se khoi tamo pakta bumba mandab leadership quality yaud mo mayam tabirak pra maduna hena su pukning da thona da pen da bam galoina na khoi rajati tawge moina pangtau to le sibu ka bigi inot mo pirak badi yaw khip tasengna ta su ta ba u su u ba feel su to ba ta ba khakta na ta ba mina su u ba phang ba hoi afaba leader mayam yawri adu ayamana majority di ayamana di akhoi sasan na ba aseng mana taba sudo thabak tana ama leiba thamoi tana ama leiba chinne na ama thokpa hauji hauji so issue mayam thoi hain akoi nei na ko su yarok pi ai yaure yam transparent oina puksel seng na yam sincere oina honaragadi good faith good intention da aseng mama khalaga afaba ma tawge na khalaga thamoi seng na honaragadi isorna su mateng pang mayam support tawin hojikti loina ai karmaina how to win election na bisira ai chokri se karmai kai ho de karmaina kindhar oi de ha be khanna bai sira sana ba ngasi praja si yam ware basi aina thengna bada uri baduga ngangai ibduga akoi phawri siga yamna akoi da pen da ba adum leibasi ai yam thengna jare adu aduna sumaram amani okay yam ngaje tamo to matang sim khangjaning si handak si akhogi BJP da aspiring candidate oina khoi hana police officer oramba tamo yauna adagi manglem jaw yauna hana gi ex DGP yauna khoi aspiring candidate BJP gi oina kanna tanari bangatane adu congress ki spokesperson Y Surchandra na photo khibai matung inadi Manipura police na vote lepada ka ke bagi itias leite police se prajan hek nung sidaba phugan ba segan ba kapkan ba je moi mathoni adon ka ke leite khwaiding maming satlaba Kiran Bedi na chief ministerial candidate oina Delhi the project rom thom da akoi BJP tora tu tun le aduna haiba mi sing je karim ta kana ro de kari asada lepino habi ofum sida tamoda ninghan ba phawbar kari khombini ai ngona di amoke na encouragement pi re ai dia amoke nai thoini haiba gi kano si pi re adugi kano taro da tasengna knowledge kitang gyan kitang wat pa hai tare akhoi gi spokesperson na namitur habi base akhoi police constable ama Hesamuddin haina moirang le maka ki police constable ne ade mathakta Jensen Hawkip and ASI or Mam Sukaki. And the police Mayama Kari, Manipur Kakti, Atopa Jaga Sukai, police Nati, engineer Suka the way, doctor Suka the way, IS Suka the way, simple Kendra Masuka the way, the police ki one at them. Police Kudimakaro have slate, police Kudimakani have slate, Adu Gyan, Kra, what Patagine, I Wakaladi, I Suksho and Kani, Kale, police Nehena, Hausi Maksu Yang, police Yao the Bazagada, Karitabuk Tongam, I am Naidi, Irang Shaura Matamjra, Sanjan Tong the Gina. Secretary Paul Lakwa, Mantri Singi, my office Paul Lakwa, a Gari Kaya, Purisaki and you. A home minister, me Nifu and I first am superior, I know waiting at Matamda. Other more in a law in a scene later, police, Ibatar is only political end of Panga with the Makta political rivalry, Amalavi, the Makta police, Patti and a say with the Makti. A not BC individual in a Patti have the police city wonderful canon. Police party have is there yasan okay rajniti gi khoi election mayor pakan sa khoi makna sinner mi bata mo si yauna ji to pa dol ama do opposing oiba khoi party ma de lepke hadana sai bani hena tamna lowe ha party de sai bi one okay taw makhata nam khajning si hojik yamna thubu matam sida khoi 15000 BJP hairok mandal da laire have si tam matam jam nunga je ma si supporter ne na soidin la ani mam di BJP de enroll tor bai je BJP candidate phangadi tamon so sugoi pek out of 29000 voters si manung da masi kitang het khapkat pada dum ka ba ya be condition si yam line loren di loje au tamu si aspiring candidate se kya le aduga tamu ji winnability factor si tamu gi sum assumption da ko isagi oiba opinion da kamai thambini ai si yam wang na le na haje batare akoi da BJP gi tanari si akoi ahum hai tai akoi gi inau singama GT na thika ga tawba social worker ama le adagi mahila morcha BJP gi president noiba akoi gi itaima Suniti Pala and Amagali, a quay of whom I is in a conservative quite a polling station 38 Kuntrani Panley, Adura Aina Kano Kuntraum de Gumate and a little winning Kale. BJP ticket Fangaso, Adoga, any party of Fangaso, I do BJP web Amadiam Wang Lavenina, I sweat and Aina Adura little winning a Kanje. Tamoyam Noise, okay, 33 the little when have yamna strong confidence, some like a Fondopi of Fumsi, Yamnoise, Tamado Hirokin the sea, tie the Hona, Kogi, Hiro Butombi, Hoziki, Minister Okin Rogimapa, Hiro Butombi, means Saliba, Haying Supang Toko, but 22nd dead anniversary Pangtoka, the Sigi Matam de Gauna, Hiroxi represent Todun Live, Akogi, Manipur Sakara, Minister Oiba Corpus, Adam Todun Laido, Tamasigi, Haruga, the Hiroxi came to our Apalem, do demande, Adosi Prazagi, pinned of Sekano, Hiroxi water in the low way of Tamokari in the beginning. Our capacity, our capacity, Pairadum, like Pian and I, Ponte,
ख्वाइदगी लूरी से अवार पाना पिक थले अमम खतंग आई हाइजरके ख्वाइदगी लूरी से अखोई कुन तरेत मुक सुयेबा हाइरो केंद्र सिरा हाइरो नि चाउ चाउ एदु कुन मचा 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 से यम यावरी अदु अखोई हक्सांग अदु एग्जांपल ओइना हाइजरके को नेग्लेक्टेड ओइबा इम्पोर्टेंट ओइदेन लो अखोइना अखोई माइ खक्तदा इम्पोर्टेंस पीबा यादे खुद सो खोंग लोइना पार्ट खुदिंग इम्पोर्टेंट ओइबा अदु माइ तौदना अखोई केंद्रगी मचा 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 सिंग थौ साबिरक्तबा नेग्लेक्ट तौथोरकपा अदुगा मचा 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 खुन्नसु तौरकपा मीदसु खरा लेइता लाइबा अवाना सु उबो ngамदबा यंसिनबिरक्तबा अदुगा मयाम अमा पिक थना लेरकपसे अखोई केंद्रसिदा अदुम लई हौजिकसु अखोई पेनदबा यामना अखोई सेंगत सागत खक्ता नतबा मियोइबगे थमोइदा यामना पेनदबा फावबा से चिंगनबा सस्पिशन हाना चिंगनबा लेरमदबसे अदुम सही अदुम यांखलकना चिंगनबसे अखोई लीडर सिंगसिदा भोट लेप तोरे प्रधान ओइगरा एमएलए ओइगरा भोट लेपदो मी सिंगना चिंगनबा दुम फावबा अकीबा मदुम लेबा को अरे पाखटपम सु यावबा मोइना कारा करी तविनी करी तविरो अखोई अदु फंगददा फंगोइदा से पाखटपगी याम लेबा सिगुम्बा इमोशनल नेगेटिव इमोशन मैम से पिक थना हिरो केंद्र से लेरे मरमदि ओइदम आता हंजिन हंजिन जन तविरकपा थबक आपी ने ओइदबा थबक हे ओइरमबगुम्बा जॉइन तब चलरोगा यावदो थबक हे ओइरमबगुम्बा अदगी थिका पीबी ने थिका हे पिरक तबगुम्बा अदगी ओइदबा जाजात ngang अदगी प्रजा की तसेंगना प्रजा की दमता यौगदो पोचै अखोई स्कीम मैम सेंट्रल गवर्नमेंट अखोई इंडिया हाइबसे भारत हाइबसे वेलफेयर स्टेट हाइबदि लेइता लाइर बेसिक नीड्स दी मिपुंग खुदिंग सिटीजन खुदिंग फंगदोबने हाइदना अखोई वेलफेयर स्टेट हाइना खंगनरिमनि अदनो लोइना फंगदोबसिंग स्कीम मैम लेर लाइरबगी लुखराबिगी बिलो पॉवर्टी लाइन लेबा अल लोइरब एजेड ओइबा कांगबुगी हैंडीकैप ओइबा कांगबुगी यूथ की सिमाइना तोंगां तोंगां लाइक फबा छात्रसिंगी स्कीम मैम सेम लेग्रेबा हानगी गवर्नमेंट से हनक नरेंद्र मोदी लाकोदगी मैम सेमख्रे सेमैबे स्कीम सिंगसे यौगदब जगह अमते यौगदब अखोई लीडर ओइबा अखोइना दम चासेन लेरकपदी यौरक्तबदी मैम पेनदबना पिक थल्लेबा पिक थलकपसे मैम पेलक्तरबना होंगनिंग अहोंगम पामे अहोंगमाइसि याम परमानेंट ओइ अतैदि करें परमानेंट ओइदे अहोंगमसि कतन परमानेंट होंगमसि हान होंगदि होंगे नेगेटिव डायरेक्शन होंगबा लायरबा हेंगलकपा युगी भेंडर हेंगलकपा लाइलेस ओइबा ngang अचौबा पोस्ट पाइगदबा रिसर्च तौदना अफबा परफॉर्मेंस मैम पुथोरकदो अचीवमेंट पुथोरकदबदो लंबी ताकबीदना गाइड लेबीदना फाइनेंस तौबीदना निंग कायबना पिक थनबा अदना हाइरोक्सि निंग कायबा पेनदबा नुंगाइतबना पिक थलकपदी मोय कदोमनो कंगाउन लेबदा अहोंगम पामदरा अइना मकोकता खितंग मोयगी सेवा प्रधान सेवक हाइताइने मकोक थोमा अखोई पाखोलोय ओइना लीड तौर चचगे ना तमोद ngasi boda approach to bi bama grievances मैम से approach to bi alternative am दरकार तारे तमोद ngasi gi supli si para kanda hairo ki प्रजा सिंग से लीड तो गदमनी हबीब से तम मसिंग से क्याम जामसले हबस फाउसे अस आईदी तसेंगना आइना लेपकेना थोरकप नते डिमांड तौरकपने मयामना थोपीरो वर्कर मयाम से लाख लाखना सही ngasi दगी सही तराम माथोय मुक्तगी अदम मयाम से अप्रोच तब हौरे अदम मोइना हौरकपने नुंगाइतब पेनदबसे याम लाय हुजिक आई ngarang nahan numit mari ni mangani sei house campaign chale aina so awa yam ui but taseng yam hen wa ba sei chalu bakanda lukhrabi ahal amagi yum se san gi sangon gum leram santhi na sak thong tum na ba upu mai mathak ta phak ama thara tum me mathan da lei karam yeng bina ba leiti adu magi yum du saru na kupu ho le hoy same condition da cha manaba condition da mami tangbi ise ma mo leram ma so yam wa na mathan na kanam hai le sing gi scheme mayam लेरी मैम दो मधु स्कीम मैम मोइदि यौदे सो अदुगुम्बा अहलगी हैंडीकैप ओइबा मना सोइरबा अरि मखोम खुद सोइबा पेनदबा लुखराबी सिंग सिगुम्बगी मैम से पेनद मैम से मसी खरा तमना आइना खितंग मतेंग पांगजबा उजरुबा अदुदगी आई पेनद मैम से याम थेंगनजरे अदुना प्रजा मैमना अखोई तमोदा महूत सिंदना दायित्व लौबिरो हाबसे सही तरामथोगी ममादगी कनो तौदुना आइ तमना हौबा होरखरे तमना मसी ngasi bo khang kanda handakta akogi BJP da join troga hantaki lakadru mikhals da fight togi habgi wakhalon lepirpa amsung hojik 15000 BJP gi enroll torga hairok assembly constituency gi voters mem enroll to have si tajabum tamda yamna nungajai matang fa da break malo jage break matung da koi thun hanjarke impact news ki aspiring candidate miyang tadan lebiu beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
Housing Manipur ke ayam school sing exam sing loina khrabani na adong ge ichai su sing dikari hona biri. Lamdam masi ke horok leba ngang sing ge damakta Manipur ta ahan ba oina Khongnang Academy chingmai rong na sinduna lagliba December 15 dagi kunmathoi fawba mega winter camp ama Masi complex kerau da pangtok lagani. Adong yangang sing internal quality amadi skill sing be expose to ngamna ba sinjariba akhan na ba winter camp masi da soidana saru yahan biu. Camp masi da day camp amadi overnight camp haiduna package anisu thamjari. So hurry, contact now. Break ke matung de aspiring candidate miyang tarbi ba punang pu amukan taram oksari atong de ngasi yang bidip se aspiring candidate 2017 ni ngasi akoin unazari ba aspiring BJP candidate se Herok Assembly constituency da BJP ki ticket ta Mikhal Thangnage haina lep liba akoi Thoksum Radesham retired IPS tamora desam ni tamma khata na hujim khangjaning singa sagi public ki support adi leiba reality ground reality si ta singna mak anu ba ma sinbegi yam sap sar ba khoi gi timing ne su lawjabe yare ado tamma thangs da aina sum khanjabada mayam sum khanjabada kana omana here se sum haina bakanda akoi 2013 gi akoi gi constable gi parikhasi matang da tamona chairman or makanda masi matam adu da akoi unfair means akoi irregularities mayam yaure hadana last akhi gi ning ba kai mayam khak yaw gi visa kana om kharna especially hoiti tamo BJP yamna congress ki makai gi yam kanna phungdu posi masi hojik BJP da yauri bani pa si na chairman oram bani kai na gi pot am khalai masina tamo ta sina akoi gi vote ki prospect ta yamna negative impact mal la oin khan bratam masidi positive impact lai aina thabak to lai aseng ma adum maram amani sai 2013 hoji pale ba sarkar sigi ahan ba thabak lobo si 2013 gi police laws na ahan mane khwai de ahan ba thabak lobo ne 13 dagine 16 भाव सही अहम से थबक लोइब ngam bai se aidi chairman ai se government appoint to ne government ga tanar ga aina thabak se lawre na haidok se yadi khalla matung na sarkar na khalloiba qualified oiba phaba mi khalloi do aina recommend to ra tha ka do ne phataba yawar su lok thok pa yari ko aduna sreista aina loina muk to ba yawa na tangon negative leite si soire di sarkar ni aina aran ma tawra ma tara ga di aina lan gi yawra di la lak dai huji vote le pa su yaroi thabak to ku su yaroi ba inquiry to ra ga inquiry le ga thabak to ku su yadi dandi pangmani adu aina land bani na har aran ma yam ta seng na puthore loina dum thora kan hojik ti court so leiri case hearing chathari adu aina khanbada adum hanagi case law mayam lai sigi similar situation da ta seng madi moi gi mi hapo mayam ji loina hap to haiba aina khanje bana ngai khong gumba hairo gumba sanjemam gumba lukhrabi laira bai macha masu amuk tama punchi da thabak tawung amaroi da ba to masa ma hu so phaba qualified so ba lai lai su haiba angang khara khanjage adu afaba akoi herok te so afaba yaram madi khara khanjage herok te nupam chairman oiba qualified oiba mi khanjage hena phajana torokpuni adu level khuding makta moi gi mi hapo and physical da so adum ya khara yetna ba return so mi yetna ba return da 12000 haido oi vacancy 6000 in a vacancy lay adu taruk oi taruk ani try thoi 6000 adu 4000 haido ba adu 3 times 12000 haido oi 12000 haido pada ain 10000 haido haido ko 6000 something haido ken par lei bane ba adu haido ena so sang sing na akoi present home minister na akoi na direction pibire adu ratio am holai te asuk haido ka haido hai ba adu torok tam da yadana phatta ba khar lok thoi adai da supplementary tho oina mu ko khalaga mong tawre prakha haido ka gan na fail oi rami du supplementary kamai thok tu adu dum khan bi hosik tawri sidi ai iral kaim leite asum baga aran bagine fight tawnari se aina BJP yauzer si makso asum baga aran baga lana leram se asum bagi site yaujage ne yauzer ko ne aduna constable ki matang yam crystal clear hojik so leiri mayam duragi mi lising ani khak logo do ne lising tara do ne qualified over lising mapan nipan hena pha pha mayam yorong ne aduri khan mada kari kai ba lege moina pha ba tawninga gadi kari ge ai sindoga ai thabak to khre to matung na chairman am ohen bira aduri apha ba khala haido piona moi makhuta loi lei bana ne kaim taw ngam sunate ado makoina lan bani na haido ko sungam di adu yengbi hojik recruitment bayam am taw khalai se sahi manga mari leiring da am ta taw dro taw khalai se moi intention si apha ba intention la thabak pining ba gira natra praja gi phana ba tawri ba thabak phangong do ba mi singi tawira ai khoina tawramba recruitment do so madu recruitment do soire haragadi phajana amuk exchange da car tha laga matam lawroga asoi du puthoga ano bo lawge phajana lawbiyo nanghoroi dogum sahi ahum da loyo ngam drabdu tha mari da loyi ne lawsin besi ka fair win taw ngam dori ge aduna masi ai gi iral kaim leite loina mak everything ai loi puthok ngani aduna masida ai kaena haijero ai sarkar gi saruk ama oina chairman oijara man ai sarkar basu hunjero
asumba ai defend tawjabe wane mayamna I fatte aina seran turan tawe ai tawramani ngasi sira phami jai pham ngam mo okay yam ngajai tamogi mayamna khalam wakhan amkha ngasi di akogi aspiring candidate ke through the tamogi oibo wakhalon adagi laiba reality du mo thambi basi tasing namok yam ngai jai tamo hojik madugi incident na so he na koi ranjiti yawning bagi ithin se mo hena pisal kibo oi hebani tamona habi se yam ngai jai tamo do hojik si tamo si akogi Karen Lorsi, BJP ki MLA Hairok tagi thambal ma satlen Lorsi. Tamo ahambada mayam problem mayam tamu upire. Simba mayam awana ngasagi underdevelopment laiba adagi laiba existing condition of the villagers kendra simyam su udagi rasiti sanga vote lepak paini vote lepak vote kare kari ahong upide se within 5 years. Ahong bayam tawba ya bayam na lay maramdi akhoi gi sarkar gi scheme mayam lay re akhoi maru oiri se Housi kan leader se public contact wale connectivity samna ba wale ba moi gi worker ahum mari khaktan leire worker ahum mari duna moi na haiba moi na taba moi na khangba moi na pamba adu khaktan tawre ba praja ga connect leitramna connectivity praja samna dramna praja ra chat kani darbar tawbi ye awara pa kari kanu yenga kani khun tere tu gi moi le sam thagala kanda akhoi gi husi ki leadership se manipur gi leadership se soi risi kaino kan sarjan prioritize tawba haitaba Highway arthadi mathang manau naina karam mana important way karam mana urgent way kutak na tawgo da yam na maru way basi kari noi si lai problem yam si urgent si adui matung in akoi prioritize semdo ga list semdo ga mathang lokal loina ni taw ngam way but lai ri khara do adro khwai di maru way ba khara akoi na semdo ga akoi worker mayam khun mayam darbar tawra ga khanto kan tap na no hong kana sarkar na akoi gi local area development fund lai ri department kun tra gi scheme mayam thadari mayam do target group Yogudo Jagari Yohan Biraga, other Yohan Biraka and Luini Yab, Zik Tawri, Aquena Kudamona Hazarabada, low Ubada, low sing Tajin Mina, Quay Kenele sing Tajil, low do Yodri, Maraka, low and Shuki, sing Yoda, but the Mina. Yogudo target group Miami Lukrabi, Kang the handicap, Kang the Alu, every singing Kang the Lila, so Ibangang singing scholarship, Kang the Pigado Mayamse. I think a housing loan, Kang the Pigado Mayamsi, Yodring the Aquigi, Akanga Mayam, low in Subsilla, Rosasilla Roga, target group Yoda, Bagine, Adu Yohan Vivakanda. Development mayam tawbi okay tamo the thaza badili within 5 years ta yamna drastic change sam khakti por ke ha change jam por pung ngamne khan okay adugi wakhlon su tamo the loina leibire habani na kuna su yam ngai je maro masi gi laibu phobadi hairo kendra gini hauji hairo kendra khatang gi laibu phobadi ge muk hendorok tona manipur parjam yam gi laibu phoborom dom lage tamo se BJP gi MLA ni BJP no government se me khaladi aso bad role mulok doni BJP gi legislature mani MLA mani hauji laibu manipur gi for the last many years half a century shuru ba ko gi manipur gi after statehood tagi laibu phibu mayam sing sida akoi gi BJP gi 5 years ki sakar mala panganda SA legislature, SA BJP, MLA oina kadai bauda karma manipur ma purak na bukhon of that tamui contributions kadai bauda to begin khali anu manipur mayam su mahani ai haidi haijen ningre adu anu manipur different manipur habi different ai ahong ba ma haidi hujik leire basi hujik si problem ngata ne hauji akoina aina dum khanjarak pada akoin aeroplane tong sa base aeroplane kitang to ka ra si doi ne adu aeroplane tong sa even train tong aeroplane da akoin sa base ko yam ngai na uiraga sappada kaima kiba pakhat pa yaude but manipur dadi akoi leiba kanda kari tholaka dage second amagi matungna minute amai matungna kari oiraka dage gas pangoidra thau pangoidra adi curfew lauk throkadra kamna re hairakadra bot huran gidra kari tawrakani hebja akoi tang ta da angang sing school lon sil lakadra ina like tang mudo angang mayam apa na tamna manipur gi chaw revenue mapan chale adigi asiri thabak tawjagado angang mall la kaida mapan loi na hek nagaland de horaga bangalore chennai akoi angang loi chale kaino uncertain noiba tangdu leita da ba kaino am leire manipura adu masi mayam si ura kanda ain chauna contribute to ngam ngani khale maramdi akhoi gi problem si kari no ai bese sahi traunga continuously hoje ki sarkar se pairak matam da problem thingna ko problem se matang na example oina haijage national highway manipuri khwaidi ke chawa problem si national highways ne highway ani khale ayada ba mu ahum le highway taruk sabra kanan thingi ge highway taruk sa si central government ne fund tana se khoi me haina ra tana se tanara ga sa ju railway project lai du gi parallel oina railway ai imphal is ki SP oring matam da aina jiri bam ni strike tawre kholen to matam da ai chatpa kan railway gi official sing na moi da disturbance kra underground sing na tawre na ai yaung chamina matam da railway gi tunnel hut na track sa na bi dang lambi ma tongan sem adu ma na lambi semai lambi du parallel oina khoina lambi ma sem na india government haina ra khoina project oro akoina tawrdi lambi ru sem lambi tongan lambi afa mayam sema kana koi problem solve tawne ba khwaidi chaw problem si
national highways neba. Okay, tamo wakhlon diam phaje khogi ahum leibase ahum se ampura difang company da even khoi jiri pamu difang company sing bakanda habit ningsing pe wani tamo ja taruk ka thamaga di gai jam phaje wakhlon ni masigi kaino si khoi sarkar pai khudi mu na masi loksan bada kana ofum ni tamo do khogi economic blockade se hauji su UNC gi chathari masi khogi chronic or disease ka chronic or bugum gi film ong khotale antaki tori mata masung mamang thoki myam sing sig sum khala kanda akhoi manipur sarkar na masigi handling si yamna enough handling gum bo matik sa da prajana pena da nga to tamo si sarkar da yawen khalo madu responsible akhoi government ki kano ne ama oire lower si kari kamaina solution puthok pi masigi si ai nga sa hijab do mayam na chingna ba re ki ba pakhat ba hoji akhoi congress ki sarkar se sahi tra ma pairak pasira akhoi boundary di phajana nga ga lai khre kai de masi nambo but people to people akhoi connective me akhoi emotional integrity se amaga manung sina da ba ekta community mayam se tam tana akhoi vote ka na ba thika ta hona ba paisa ta hona hona ba kanda pung toi toi na thugai gre ba maru weri di emotional integrity akhoi leiri ba akhoi mayam tongan tongan different community mayam se punsil la nung sina le min na dunia haujina boundary nga adu akhoi nung sina be loi kai sina ta ko di good governance leite praja na akhoi community khuting mang na leader akhoi da singnaba akiba tujung power economic blockade ai economic blockade ai se UNC khaktagi na teba every throughout adom thengna la na in additional SP Imphal West wedding commando in charge wedding matamda 51-52 days ansamgi blockade akhoi check tawraga mayam pochei mayam pusile har pusile cheng pusile kerosene pusile thau lo en pore porak matam sira blockade se mathak te nung inthare nomai kape adegi yot so thinga tayar pokhaya le adu akhoi phajana prepare tawraga ahan ba morning sap ka na problem thengna re matung sabra kari torok pai pokhare ri spare tire pui thau leite na thau extra pore tanker ki kamur thau yorok te hai ni na phiter pui pure chal aina hangjaning ina sarkar sin yam sincere or ba determine or ba commitment yor ba masi problem is solve to ge na traga masi thengna ge na khala ba thengna ge haire gadi muiba la ko ri thingmanga maga ansam gi numit yankhai ni thoi blockade di thingmanga maga UNC gi blockade si kari thingmanga moi dom politics ta or le raga sarkar keno akhoi divide tawraga mi yamna vote yam phangna bi adom da leirabra na id singna ba ma phauji bai wakal ladi yembio manipur da perennial oiba problem si blockade sine ban and blockade ai sahi tra ma leire problem ne solution kram ai thi gani problem se understand tawraga problem khangi solution thi bata tongan ma community mai akhoi sir leiba UNC organization mayama adagi ansam UCM adagi cookie organization mayama adagi akhoi satra sangstan ma anything problem la kan hekta blockade to heba ban to heba ado isi problem ne khalagadi sarkar na team ma sembiraga suggestion oi bizar bada akhoi na yaujiragadi chief secretary DGP adi important na khra yawalaga adi senior citizen khra adi hujik leiraba NGO mayam segi frontal organization hai tai ko moi sing sigi representative mayam si yawalaga akhoi ama semaga akhoi agreement ama thamnaba tai madudi blockade sin effect or loin sing na leiba tampak leiba ang ahal lai rabi na konba loina effect to bunina akhoi economy son manina sarkar khaktan te praja suhan manina masi akhoi yanaraga blockade si yaring akhoi tawgum se na akhoi myam si yanaba taragadi yaba yaba si initiative si sarkar na lobi da kai gena adu hoje ai kanom ta haijo ge ba nahan honorable deputy CM na keno da akhoi gi convention amada wangkhem kendra haibi si gi BJP central government na thingjin na moina insil laga tawbani na ai gi problem mi ngona taina bon thokro leiriba mi 35000 ne na koi security lei adegi mathakta Assam Rifles CRPF BSF mayam pai leiri poto mi ngona dum taisale central government na blockade taw lokthok na haibi ya ma hoina har so koi lokthok do ne aina taw do ba aina haija bodo ba paradai sing kano ba akoi gi Bisenpur phau chatpa gi di lamsang phau chatpa gi di gari kun kunthra pure chale kanana kari taro kane ki chali adu ga blockade ngak na badi mi leite gari atek pa khara ga thau leite na thabi de adu akhoi prioritize tawro praja gi sentiment ji khanga bra praja gi khanbi bra khande ba ai gi interest ai sok tabta ai yung ngak pata ai nungai na chapata but mayam ni wa ge wasna ai gas wate ai thau wate ai paisa kainingai wate mayam gi wasna ai praja gi leader ne but ai Okay, tamo afski kano economic blockade ki matang jam phade point hum tamon thambiri posi good governance la hinga dabani adagi di magi to hum to thabak to mui ba thing bang hogadi ta seng na masi free flow por na magi to hum to podri tangai phadri to godabani adagi atop the civil society organization all stakeholders sing je punna phamin ra kanda sumaina joint declaration ga mom lomin ra kanda simmans di akoi na ursu noi ursu to halu si adugo people's ki pulse sentiment khangse bani ngam bhaja point mari manga di yaw khren khanje tamo du aroi boina khangjani ba wangsi akoi gi congress ki mai kai digi handaki Narendra Modi ki demonetization ki move asi akhogi
Muhammad bin Tughlaq compare to we ada ani sumatamda ngarang si even kanogi BJP ki corporator ama Newton Chandra su Congress tam yausangkre aduna khogi lakadra masina takpadi lakadre ba khogi 2017 gi Mikhal ze BJP gi han account ani khak by assembly da by election da hangip se close away have of khak yawi kari comment feeling amasi ai yam na kano we topic ne yam deeply sat roi ado hujik masi lairi si akoi blame toksin bai wan da ko haidi masi di BJP gi nate Congress gi nate mayam gi hura laga pai gi ba Manipur de yengbiyo nahan akoi Congress ki president na akoi TV program ma da hai gi BJP hai si ina khun bai party ne Manipur de ina khun bese kana no am ti yengbiyo aso akoi gi MLA minister maru ena minister sing ji gi moi gi relative close relative am loin wer mun Impal la khang anywhere yengbiyo any town ma da property leiba nungai leiba escort phangi ba nga iba tauri me am se moi gi mi nga tane aduna madu mai Manipur de yajaning de madu Congress si ina khunwai party gi ne BJP ne te mana ani subada hojiki demonetization na hebesi masi BJP khakta gi na te loina ma kine hura la paisino me am puthoro BJP gi oigra phatta mi do phadok se habane masi praja mayam gi ne praja loina ma harawi wai hai bwani adu aina haijening si matang na aina haijening badi sarkar na public ki praja gi problem se sarkar na solve to bi gadom ne ba Manipur da queue le pere leader sing di politician sing di mantri sing di amho lepte moi gi loan 20% 15% loi ka ra le wari praja sing ai kai hodro su ai ai phangodro se wari praja se kamai kai si ge hai na mobile team thadok tana mobile banking system bank tami supervise tawna ba koi finance department mi official sing koi na thau yen mada cheng yen mada thare du mai na thajil le kana ara ma thabok tawrin thijil laga praja gi phangna ma ching da matai le se gari da ha pa puthoga tawbi na sinbi be mota blame tawrag leire blame toksin bi wane ba du praja da nungai taw kaisu pau deba Narendra Modi na haigre sahi umra se da khwaidi sang ba kiu oiraga se gi kiu mo le pro en lep se lep oiba mana ai se adu asum mo potsu oiba paisa pai ba mina pai ro di pakhatna pungang ngang wani praja wadi wadi hai da khoisu wai wari do nungai na badi khara wa ba tai okay akogi short term akogi pen long term gain agi wa khum mayam kan sane taw khwai ga arui boina khajin si Manipur praja miam amasung hairo kendra ge praja sinda tamugi arui message kari thambini akhui praja mayam da haijin ning di pi taramba ima indol awana taraba mayam adegi lai lai su hairaga ning makairaba sinau sing khudima BJP ke sarkar ama lani anova future ama lani yamna nungai ba tangdu leita ba haibidi ahing na mamna mamadi nonga no kuidre wana ware di nungai do kuidre Manipur se kam thengna ware aduga yamna mamme aduna soidana nungai ba kenoma governance lengak lo lama soidana lani BJP na pan ba adum lani aduna mayam tha ani ohum gaktung wamin na gise khangmin na gise haiba se ai praja da thamjani okay yang ngaji BJP government la ane amam bagi matam loisla angan bagi matam la kane haba wafum sigalona na ngasi da mutadi kugi intending candidate ki thromsta saruk ya biriba tamot thoksom radesyam BJP aspiring candidate hairo esibu amuka na thaga sa phondok sari thank you sir loina ngasi ki thorom asigi matang da kugi meeting tar biriba viewers sing na masigi matang da kari mode suggestion amasung idea na singo phondok pining bulagadi Impact TV News ki email ID impacttvnews@gmail.com natraga Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da comment amasung feedback review bayagani loina haiba program asigi akogi anytime any place YouTube ta sangaga Impact TV aspiring candidate hairaga sangakanda akogi ngasi mag yeng bai khutong sa phanghodra su akogi any viewers na natraga topa Manipur da leiba mi ama na hekta tamora disamgi wakhan kari no kari dang to mikhal lepa pami bino hamna singbu khangbi khutong sabado lobi haba thamjabaga loina ngasi dang to dim yang tabiba punamki tagi matangi aspiring candidate ki edition phobi onadi kanena biya thangni jari